Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Kinong ilam jong kikinhon nyam ba pair ki bedan hapo kalama jong ka Shillong All Faith Forum kilalaj banyu kejat hanong ba Joai West Jentia Hills District ha ka sngi balang ka khat santari go bana jilleo arajar arpu ar ban pen priang nya ka jing suk mat ka jing atli harilom Jentia ha ka jing elang ka balalong ha office trai kam jong ka sign right Joai lay don langru President Reverend Dr. P Lingdo u Archbishop jong ka jilla nyam ba Shillong umos Reverend Victor Lingdo u Secretary Reverend E.H. Kharkongor, Joint Secretary Nabaj Bhattacharji, President Jong Kasainra Joai Ubha O.R. Chalam, but Kiwei. Festival this year, because last 2 years it was disturbed the country. This year, people will take active participation for this kind of festival. Thank you, Lord. Now I am hand over the microphone to our President. Take over. Thank you. Shalom for your words of welcome. We are so happy that Shillong All Faith Forum was formed 2 years ago. 2 years ago. Can I also add a little in the heavenly language of Joai? Now, our President Victor. Now our General Secretary here. Shillong All Faith Forum ikut Kasaf. Mentala Arsnem Kasaf, Long, Keladon, Kelayat, Shillong. Kekentup yagi jadiam kebahet badan Sar Shillong. Kristen, Hindu, Muslim, Buddhist, Sikh, kira-kira. Ni dulong meeting Shillong, boleh kita cakap hari kita. Dan rehagan kesian ke pemerintah. Jadi kot sebab Presiden yang Sendra ma O.R. Chalam. Ini leya wan hanya Joai, dan dulong yang ni ka meeting Joai. Ini gelong historic nama first time hasil itu. Long hangnya, kita nak berdeng tinggi di member kita 41 sejauh. Jadi kesin kong di kawan, di sukuman semua, I could play Saint Raj, Mashallah, ini kita nong yalam jauh. Saint, kita kosong bahaya hangnya. But the don't agenda ini point juga. Kalau kerpan nama kita regular meeting, kita ni day ini tentu. Dringi ngej tem ni kerman ba agading yag nanti jeng besar kabala penlong yag di penhon yang sebab her lakin lak bani wan lang agajuk ke platform agajuk ke form ke 4 Julong meno so kemen sibon so tu nak sibon ba Shillong Kami kelaya hibat kuwe, keladon ke forum hukum kami, kebalapan, wanam, kejajul hiu, kasih, benar, Bengali, Assamese, Punjabi, Tibetan, lagi jong ka kejajul hiu, ini wanam, kuwe kaset, kuwe. One big Juai, Najuai, ni kermen ba. Suki kanika bensin kanika kubur selatan lengkap Shillong Jentia Hills
but ada long hak tak tu kan no kan event itu so kan ya kejelah hi baru agenda apa ngatai man lagi seng man lagi organisation ini di community agenda apa ke hot topic tinggi sedang jaga business meeting jungi let's say bisa don di ban raise kita apa ni keren ni don jika